Ready? Nai tonglai joto khapangni tahuktai buksong rangchakhani joto lukorokno chung chini khorangni team norno joto no khabai khubai lamsago chung tau faisok pajak miao saklaijak tongman hakino tipramo thani je officially borokni je announcement tongman hakin tini oro Nuai Auditorium Hall Khumulwng ni je TTAADC headquarter oro jagao no tini oath taking ceremony ingnai sabni oath taking ceremony ingnai hingangkai abo je appointed CEM EM tai chairman council ni borok khorok tamno jitini oath taking ceremony bongni samai tangmani panda khlaijangna thangui tongo tabuk Khumulwng ni je Nuai Auditorium Hall obahikino chini ungkologo mangplinugi mankhana lukorok ni bangmari lukorok simi or officers sok tongo TTAADC ni officers sok tongo tai hoda 19 dofani je tipra dofani je hoda okra rok haike hoda samajpati sok phai sok paijak abni logi amchani lukuro faisok pajak obhakeno trek sing saibano tinini oje pandao TTAADC ni 24 MDC sok bahani jotono phaimanjak phainai o taking ceremony o participate khainani bagai sing saimano thangneo chunugi mankha khomul je as council ni first session TTAADC ni je hapango taiwisi achukman tipramotha abani first session mia chungnugi mankha abani yagulo no tipramotha ni joto MDC sok Governor House thangai nai Lokbhavano thangai Tripura ni Governor Indra Sena Reddy Nalobai malai mani bochung nugi manka aro thangai joto MDC sok Governor bai sakbai chang borok felicitate khaijaka aboni yaglono tini o sala je taklai ni TTAADC chongbari paimani yaglono tabuk o taking ceremony haike samai tangmani pan angnan thangai tong phaidi chung tabuk trek yango kok sanani chaitok laine oro je sabo faijak tong chung joto boino trek khoroksa kok sanan chaitok laine angoro manka chini oro TWF ni president madam Maniha Debarma madam puilana saikna de tini bahai matong tini ni sala je oting ceremony mi tong belai ke hambai tini to belai ke khas pangthokjak chini tam male obono ungna Tripurani itihaso pas young chini CEM mani chief executive member chini habubagra no puila nang khulomo tai hambai mariwo bubagra ni wan suk mani belai ke kaham karon jung youth rokno sujog rinani nango sikla phan hinjago sikla wan suk mu tabuk ni generation no hangkai tabuk ni molo hangkai young grono जों जुबक रकनो बेलायखे जरा गाहाम याफारनानि नां बरकनो सामुं खायनानै सुजुग रिनानि नांगौ बो आं खाखायो जिनि बरम गोनां रुनेल देबरमा बो बेलायनो गाहाम सामुं तांनाय बो ओ एडिसि हापांनि चिफ एक्जिक्युटिभ मेम्बार अंगै जतननो गाहाम कायनो नायकलनाय एडिसि हापांनि एडमिनिस्ट्रेशन गाहामनो सोलिनाय हेने आं वानसुगो aboni bagai chini boram ganang runel de pormanang belai hambai tai khalogui bo asuk samong kaham khai tongmani bagai bini amchai rogo bahaino ke bono phano bo nirasa khaya jottonan asa sriwo tai o asani puron bo khairiwo bo ke aboni bagai asuk iyongo boje tini CM ne asuk khaina bono bobagra rikha abo belai khai chini tipra sarokni bagai kahamni lamani yapri o thangai dong ga aboni bagai जों बसकांगो belai khai chini generation yakabati prasado pharo kaham ungane ni जों khasongo tai chini o taklaini 2026 ni je edise hapang khamani abo belai khena naithotok
जगतनि सामुंनो गाहाम अंनाय होनो आं जत्त चिनि 24 जना जे कप्लाय अंनाय ताई किसा बाय केसेन अंनाय रखनो जत्तनो आं हामबाय पारो ताई जत्त चिनि TWF YTF तिप्रा मथा सिनियर लिडार चिनि समाजपति रक जत्तनो आं हामबाय पारो borok jottoni sakta mungbaino जों ताइबेसे हायनाहाय एडिसिया हापांगो आसुगुइ मानखा चिनि तिप्रा मथानि नेतृत्वे बुबाग्रानि नेतृत्वे हामबाय CEM जों नुगै मानखा जेसार पूर्णचंद्र जमातेने रिप्लेस खाइ EM रुनेल देबरमा आचुकमानि आबुनि लगी TTAADC काउंसिल चेयरमैन सर जगदीश नो रिप्लेस खाइ ताकलाइ बिसियो जे बुबाग्रा बैचंग जब भवरंजन रियांगनो जे ओ अपॉइंट खाइजाखा चेयरमैन नि अपोजिशन बाहाय मा तंग नंले बिनि क्वालिटी सब बाहाय मा तंग चेयरमैनशिप नि बागै आचुकनानि आव जों जतननो सुजुग रिना नांगौ कारण बबो खरकजा चिनि तिप्रासानो बो उंगि मानुरियां हाइपानो बबो तिप्रासानो जों सुजुग बुबाग्रानि वानसुक मुं बेलाय गाहाम कारण सुजुग जतनो रिना ना नांगौ जतननो साम मुं तांनानि बागै सेबसाब रिना नांगौ आबनि बागै गाहाम नंनाय बबो कासे एडुकेटेड पर्सन borok hijabe bo belai kaham sekango bo EM asuk thayo bo kaham kaino samloka kaham kaino samung tangkha tabuk bo chairmanship bo kaham no tangan karon je EM rika chini sike jomate asa bono bahaino hambai bo kaham no samung tangnai bo khorokcha IS ungjak ba ADC ni bo khorokcha siong ni phaija administration bo kaham ke bujiu kaham ke siu engka aboni bagi जत्तो चिनि कप्लाइं नाय रक ताई ताबो MDC तंगनाय जारा EM अंगनाय CM अंगनाय चेयरमैन नाय पर काहाम न सामंग तांगनाय ताई आगियो अंग थांजाक रक पर बो काहाम कायनो तांगै फायका हायपानो बुबाग्रा जत्तो न सुजुग आबन बागिसे बुबाग्रा न बेलाय के हामबाय कारण के बनो सुजुग रिया इंगे जत्तो न सामंग बेरै नायु साबो बो बाहायके तांगो मैडम ते कैसे अंके 24 MDC स्ट्रॉंगनी बिशिंगो ताकले बिशो नुकजाखा खरकसानो बोरैनि बिशिंगो मैडम गीतानो एस MDC इलेक्ट इंखा बा कैंडिडेट्स नामजाखा 24 कैंडिडेट बिशिंगो जतनो सला ताई मैडम गीता सिमी खरकसा बोरै ताई निनि कलिग बो TWF नि खरकसा जनरल सेक्रेटरी इंगैनाय बो ताबो MDC इंगै दं अबनो तैले बाहायनि नि रिएक्शन खरकसा अबनो रजाकमान जों बेलायखेना हामबाय मारियो चिनि बुबाग्राना कारण बुबाग्रानि वानसुक मानि गाहाम न वानसुको आबनि बागै बुबाग्रा खरकसानो फानो दिथुन खरक नैनो फान दिथु जों आबनो न हामबाय मारियो कारण बुबाग्रासे चिनि सर्बा बुबाग्रा जे वानसुक मानि आबनो न जों मानि उइनाव हाइपानो चिनि बरम गोनां जे गीता बबो खरकजा एडुकेटेड पर्सन बो गाहाम न सामंग तांगै दंगो ताबो तांनाय भबिष्यत बांगवान सुगो ताई ताबुक बाहायनो जों जत्तनो पाल बाक्सा याप्रि बाक्सा कायनो जों TWF बो सामंग तांलाय तंलायो आबनि बागै बनाबो आं बेलायखे हामबाय ताई जों जत्तनो खुशी TWF रा खरकजानो रिफानो जों खुशी कारण बुबाग्रा लाई थांनाय 2023 बो 6 जनानो टिकेट दिबिला जों केबो सानिया केबो दाबिदार करे किन्तु बुबाग्रा जानो रियो जों बनो माने जिनको काय बेलाय हामबाय मैडम हामबाय Nanti jeng tebo kok salahnya yang tay sabu tong yang kok sana cai tolongnya aro cini yang baik madam baik kok salah pinai lam sago pulang no cini korang tini bahai matong tini ni je fung kesang salo je semai tangman pandang na tangi tong belai hambai ani takum media no tini orang no cini our council lo tini je semai tangner CM EM ni chairman strong समय तांगमानि जागाव जार तिनमा मानजाक फायमन बाय बेलाय आनि कपाल काहमै माखाकाव तमा हाके चिनि बुबाग्रा साथारमा बाय बो गोबां बासिनि बरनो दायित्व तै स्रायरनो तै जे सामु खायमानि चिनि तिरप्रा हानो चिनि माथेनो जों नारखिनाय चिनि बिपांनो नता चिनि जे प्रायप माथै तंमनो अधिकारनो जों नासिनाय हनै बुबाग्रा साथारमा बाय ताक थांनायाव तनमा डिस्ट्रिक्टआव चल निर्वाचन थांखा बनि बिसियो चिनिनो तिनि तिरप्रा म थांगै चिनि बुबाग्रा साथारमा बाय बनि आशीर्वाद बाय 24 जना फायखा बेलाय खा कचंग माका खा तंथंग माका ओमो हायके चिनि ओमो चिनि लुकुरक दे बा चिनि तिब्रा सारो
bubagrano nahore chini dofano mathaino jeng naoni honi saktarmano jobalai phan bai khlai aro je nirbachito khlai rohlai mani tini CM angnai chini runel deborma Cerani ngai belai khakjang hamjang ma khapon ya parkha tebuni chairman boboronjon riang no jero kha bono belai ani khakjang hamjang mar ka ar je tongnai re EMTM nin 24 jona phaina boron ane bor jottono ngina ani khakjang ya pore tar je manjak phaina no bono bani khakjang hamjang ya pore ang khai no boro khatung khajang khana ar jara Tripura hawa chini borok ro 24 jona je booth ro oi kosto khlai chai nungya khlai roi rohonai rok bahai joto khakjang ma khane khakau dmakor tini somai tangai thangkha chini jara member phaine rok bono chini shesh andolon ya chini sebaya tini tak somai jon tang thang laga teibu chini jeba kotor buskang phai tongu teibu jung samu krak mangnai teibu jung thamsa mangnai chini teibu bubagar logi maronai teibu jung chini bumang thung sraing tokra chakra joto ni jung khakra khlai teibu buskang pasai samu tang ni mangnai tmakta buskang bisi nirbachon phai tongo nirbi aro buchung je kapano chini ne Tripura mothane Tripura hawa edisho chung nargo nangle ar boni pore 28 phai bidan sabha phai apro bahine chi grak khlaini chini je kapa mathane chung nasne chini hane kifil nasne jotono chung tei busaba ma khainai ar asa khlayang bisas khai borok bahine jotoni je ar samai tang phainai ro borono jotono subanai mama subani ai borok bahine samai tang thamban amoni borno busesia borok bo para thangoi kaham hamya jotona apar bipod borok bukana ma basainai a borok buchini borok rono sois dam banainai jono suwa baidi hanai ani bang hai ne jotona ani khakjam hamjam yapara ar member tongnai ron borno ba khakjam hamjam yapara ar siri Tripura hani je borok dam phatongnai rok tini jotto je jaga tongla thang phaimia phono oronyo no samai tangban or sana phaimia phono borok khakjam borok je jaga tong borok arbo asare nahorlai tong hang khakau mong puito bosao chini mutai ro borok no nai khlai satung saklai klai kuno begat khlai kan usubana tei success klai nang ang hambai belai hambai hadi jeng tabo oro faisok pakya jeng chini Tripura mothani MLA ro wikok sabon sai sekang sungoro MDC malai maka Sar Dhirendra sar puilana lamsoko chini khorang mangphligo tini bahai ma tong taklai te wisa consecutive time second time Tripura mothai hapanga chu oting ni sermung thang ni experience bahai sa thai kina poilano hambai norok no experience to agibo tongo tabubo tongo karon chini movement chini obo political party chini bubagrabe songja o Tripura motha chini khe movement se actually karon sung agibo chini ha tai do phani bagai hinai no chung o party no chini bubagrabe besonte chung songsalai mani ke tabu 2021 ni simio chung 25 jora chini tenur kaisa lai thangka jototugo chung sombab chini bubagra netite chung Tripura sani bagoi no rang kisi sa ni bising tino chung develop khlaina ni bagai chung wan so chung samung tanglai ka tabo haino hai katal khlai loko songrai dawa chung contest khlai mani pore loko rok chini uporo buagra ni uporo buagra sakawo poito naru goina chuno haino hai tesar horphika to tabo chung siddhanto chini party ba chini authority chini buagra tongo bini guidance baino chung tabo katal khlai chung chenglai phika je tabo first of all chini Tripura area wo agibo chung sawino phayo chini connectivity education tai bises khlai chini youths rogno chung bahai khlai borogno chung chini society wo buini society hai khlai chini society ni youth rogno ba chung bahai ke chung forward khlai nai abono tile chung bises khlai samung tanglai nai sir satai klayo je election ungpuru TTAADC ni 28 constituency ni bisingo nini constituency you know pelani crucial elections no biman ka je nin opposition of BJP ni general secretary Bipin Deorma basai tongmani belaino allegation cracker laimani no goching election jorao belai tung phalajak oba hake nang tewisa second time pona defeat khaima mani pore tau tewisa nang as an MDC election ja bahai ma tong abono bahagi phirong nai di political ang bo also experience ang politician boya roksa social worker buagra bai chongja as the loko chongrai dauba songjak khaba kintu o jaga o chungnukha kubangma borok ano sigangbari obosagani naron praf ungnai engka ani confidence tongo public ni ground report public ni jeta reaction bubagra baino tongo chung thansana tongo abon baga ang aprobo obhaino strongly message rikha je jasafano fight tongo jaga BJP ni ba CPM ningthong congress ningthong
जे अ जागा अपोनेन्ट फाइनाय बनो काहाम खालायनो बुबाग्रानि याग्रमै chung मेचनै रहने chung नायखा किन्तु लास्ट आवर नुखा काइसाकक दिनै बेलाय आंमा माका खाव जरावो कारण खाय लाइफ अमतेके एलिगेशन रक जीवनबो रिजायाको बा पॉलिटिकल कैरियर फायो अमतेके एलिगेशन रक रिलाय मानु हिनै अमनबो आं वान सुक जागिया तो कुबांमा लास्ट आवर बो chung नुखा जे आनि मुंगो कुबांमा फल्स एलिगेशन रक रिलायखा शेष पर्यन्त बरक जे देमसरा खजुसरा हाय जागा तंखचां जागावो बरक कुबांमा वायलेंस खलायका तिप्रा मथने फ्लैग बैनर्स चिरै खिबि लायका बरक नाय जे chung बरक न आबनि काउंटर खाइतों वायलेंस खाइतों किन्तु chung आं सुमाय तांजाक आगि बनरक मीडिया थ्रोन आं साजाक chung पीसफुली चिनी तंखचांनि बिसिंगते chung चिन देमसरा खजुसरा chung कोप्लाय उंगनाय chung पीसफुली chung इलेक्शन पाइनाय तो सही मुताबिक न chung अंडर बुवाग्रानि गाइडेंस बाय chung इलेक्शन खलायका केतो लास्ट आवर अंगे बरक अमुसुक तला फाइका खरकसा स्टेट नि बीजेपी नि जनरल सेक्रेटारी अमुसुक तलाव फाइका जे खरकसा चिनी बकुगनो यूज खलाय पर्यन्त दिनै एलिगेशन पिसेका शेष पर्यन्त बरक बीजेपी नि आनि जेथानि इनफरमेशन फाइमानि दा लास्ट आवर आधा घन्टानि बागै फानो धीरेन्द्र देबरमानो लकाबो नंना नांनाय हिनै चीफ मिनिस्टर पन्त सागा बुझिखते तो फानो बरक ना अब सक्सेस उंगलिया कारण कुबैबो तंगना नांगो बरक थानि भगवान नि आसिर हामारि मानां गाय बरक थानि कुबैबो तंगना नांगो आवश्यक Dale hambaisa jorare pani bagi. Sai congratulations this time they were saying this like हामबाय Fadi जों yang tebu kok sanane chai chok lai nei ani oro जों nuge mano kisa excuse khai ma thang aisinai Fadi pule no sar no lam sako chini khorni mang Sir pule no sangna mu sanai je recently ni constituency o ba mandai area o जों nuge man ka nayo bo rally khale ka norok je tipra mothne khoros active supporter bini malkum sa jam orong tuinai apno tai tabuk sangrote police investigation busu joro sogi ka tai bahai response mani to जों मिया मानबाय पिएसओ टुकेन कासा एफआईआर खाजा खरसा खरनि बुमुं रिबो जों एफआईआर खाजा साइमानो आबो तम बीजेपी रनि जे सामु सित्रा तांनाय बरं नबो खायो जों 48 आवर्स बरं जरा रका मिया ओसी मानदाय बबसाका जे आव जों इन्वेस्टिगेशन खाइ दंगो मानदाय बाजाराव बेंको काइसा ताइ गुबुननि जागावो काइसा कनि सीसीटीवी कैमेरा दंगो ब्लकआवबो फादाराव सीसीटीवी करै कायाबो नायै क्लू दामानो नाय दङ ओंखाय ओसी नाय दङ आं जथेष्ट आंनि जे प्रमनि कैपेसिटी तमनि बिसिंते आं इनक्वायरि रक खायै अबनो ताबो जे मिसक्रिएन्स रकनो रमनानि बेगै चाइतगै दं Sir, tabuk tini je occasional sign halai kan ke nang as a TTAADC council chairperson but chairman ngai 5 years terms complete kha successfully obno tei taklai bisin this year ni je 5 year terms no tei nai no replace khai ne sir Bhavaranjan Riang no as a chairman nam jaga nini reaction bahai nang bin thani busa capabilities no all councils tabuk ni je session na thangma ro bumta ke bo samung khai thangma bus first of all kha jotono no chung youth jogno amti upcoming leaders jogno teruk परिषदीय जे रीति नीति परिषदीय जे कायदा रक अब चिनी youth जब teruk practice of फाइटों उनका आम तो 2 terms chairman TTAADC का 90 to 95 and 21 to 26 उनका कोकरे अब चिनी दल नि सिद्धांत बुबाग्रानि सिद्धांत तिप्रमथनि सिद्धांत तब तिप्रमथावो चिनी तिप्रमथनि दल बा बुबाग्रा आनो बस हामुंगो फुरांनानि बागै दल बस हामुंगो फुरांनानि बागै आके प्लान लाखा जे जागाव आनो फुरांनाय आंबो सिनसियरली मोसामुंना आं खायथानाय अब आनि कक्ता अब आनि रिएक्शन अबनो आं खाखायो मिया ब कताल चेयरमैन इलेक्ट नंगमानि परे बिनि चेयरमैनशिप मिया सीएम इलेक्शन का बो 5-10 मिनिट बो जे chairmanship ni rules miya je bo ngo khakya perform khakya abo ang khakayo
boskango botebo super ni basangai ang huiskayo bo boskango bo naithok kai khoroksa nirepekho chairmanship kai ni ang kha kai belai hambai sir doraman bagai sing abuna sing yang chini tipramo thani khorok nei MLA tongo yango tongo sir golagati constituency ni sir manav debarma aingo tongo takazul constituency ni sir biswajit kolai sir pulano saikhna di taklai bisini TTAADC chongmar belai no crucial election tipramo thata oisa second time election ji timani tini ni o technique ceremony tam sanamu sung ang pulano joto lukurang nang hambai nai lukurok bubang ane kokne thansa tongino tini oma hai program tini ngi tongo tini 2021 ni election bai nai nemini 2017 je election nukhana busuk difference tong apura athurata jitio last 19 tangka takle kindu 24 ta tai koekte seat kisan bagai sing phaimaliya ka sini thansarono bubagani nasingmungno jotono logiruino tinoma hayingo tini tangi bubagani logiru lukurok ke sini odikar mana bagai sini je manthai mana bagai amon bagino sing tini joto lukurok mohanado logiru mani o rumani ni result no tini hai chalo tini CM somai tangnai tai EM somai tangnai ole chairman chondakam amane joto lukurok no sanai musungo amaka thansa tongdi bubagan logiridi sing thansa tongai je jaga sini TTAADC mangka sini tinta seat bani mangka amake no bohan aja logiri thansa kake sini manta sini odikaba sing manai abo joto lukurok no logiri nei ang tini hai salo sanamusu hambai belai hambai sir yango phai sok wajak chini taklai ni this TTAADC ni ketal CEM Ceremonial tai phai sok wajak chongjak executive member sir Sike Jamatia aboni logi tongo council ni chairperson hai kuba chairman ketal bo ini sir Baburanjan yang phai sok wajak TTAADC ni taklai ni ketal CEM no lam sokma ni bisingtei ayang Khumulwng ni hati buskang ni simina bobagara bir bikram chomuni ni simi rele khaimani bisingtei tubi phaijamani nogoi manka phaiji chung tabuk sir Runel by kok sanan chaitok lainai sir puilano biggest congratulation tai waisa tai tini ne o taking ceremony te bahai tam sanam sir hambai ini Tibramota party ni hoite Tibrasa thanchani phanbai Tibramota sarkar গঠন খাইনাই খাই মিয়াও কাউন্সিল CM তাই সিনি চেয়ারম্যান no chonglai sing sarkar গঠন খাইলাই কে তাই অমজত্ত Tibrasa thanchani phanbai bubagrani phanbai তাই bubagrani leadership ni bisingtino sing oro tini achugu TTAADC hapango taisa ngomna sini sumayomono tongnai Tibrasa lukungni bagi samu kaham khainani Tibrasa am chaina sing saja khainani je limited fund mamani bisingti samu kaham khainani omno sini sumayo tongnai sat tini je semai tangmani ya golo TTAADC oni ni chair nang athumani ya golo je CM ni position mamni pore puila ni step tam nanai ba bus kangotai bumhai samu kam ketal step tam to buitang strategy sini planning already 90% pai lekhasen bubagra bai tai sini jotto MDC rok bai tom samungna sing focus klaijaknai tabungni o TTAADC administration ni bisingti omo sing jotto planning chap pai lekhe ebong no samung kaham nungnai buskangni salo ebong je planning ni mode samung je klaijaknai na hni je kok sablemen om jotto klaijak bai ni Tibrasa ni bubagra no kono kaise kok final kok kechar mung tongnai bo bin tomung sa khamia hamui tong te abron te bubagra no bele hambaya purbo je ano youth hisabe je sujug ruma bagi tai bono pipe hambaite hamjamu tai bini logi sini Tibrasa dofani jotto lukurang no hamjamu ya forang tai omono bubagra ni bagi ang suriwo tai bo dati hamui busathung taise sini bagi singno Tibrasa ni mantai soktai manthani sini bagi te bo chobak krak khaiteni bota di hamui busathung hune bonang bin bagi ang suri hambai sir fadi jeng tabuk program chengnan bakhang thangai tongo aboni bagai joto joto MDCs hai ke ba Tibramota ni joto MLA so phai sok pojak fadi jeng tabuk abon ya golono tabuk je program nani saka ang tabuk camera mano koinai chini program channel ni sakang public footage so kisan ana bagai yang public round kisan video khanya ni bagai
Hai keba abani logi tongo ketal CEM Chief Executive Member of TTAADC Ceremonial de Burma bini logi o tongo ketal Chairman of the Council Sir Bhavaranjan Riang bini logi o tongo appointed Executive Member hai keba former CEO of TTAADC Sir CK Jamatia abuno kerengino joto 24 MDCs of Faisok pajak abuni logi hainu tipramo thani joto local leaders block level leaders hai keba tipramo thani MLS of hainu Faisok pajak or chini khorani kathang abai mung bisin tinor nugiman kana tai srapchani bisingono ta tinini oji oath taking ceremony no chengre jana bakak thangai tongo Chini khorang ni oro live broadcasting ni bising tin nugui man khana achukjak tongo bus kango TTAADC ni CEM Ronald de Burma bini logi tongo Chairman Bhavaranjan Riang bini logi o tongo Tripramothani State Minister Sir Briseketu de Burma oba hakeno joto MDCs MLS of Faisok pemani logi no o kami amchani lukurok tai officers TTAADC ni joto officers ok botongo tai lukurok botongo joto no naising laijak tini ni o taking ceremony hai ka samai tangmani panda no lam sokna ni bagai tai joto no kha naising laijak tai bisia tai srapchani bisingono o tini ni o taking ceremony no chengre jak nai Karena itu 5 years di promote government of Thailand. Apa nih sekarang mereka dari mana ini? Besides, kita orang tahu, dokter field ada, kalau kita ini kan ini, mana orang ini, sekarang Thailand itu, spesialis tentang memang sikit sama dia. Baik, jadi dokter ini juga supaya di sini advice sikit advice on me.
Faisok pakai tabuk no TTAADC headquarters ni Nuai Auditorium mono Faisok pajak TTAADC ni Chief Executive Officer haikwa CEO Rabel Hemendra Kumar Faisok pajak abai kino tai strapsan yaklo no cengir rejak nai tinini o oath taking ceremony. Jeng nugiman ka mangplin bising tu tabuk bahayno lukurok teruk fayno tongko jeng yanggo cini mangpli exclusive nugiman kena Khumulwng ni Nuai Auditorium hall bus kango na hayno lukurok teruk bisingo jaga jak laya fano seat numbers gebang fano si borok ni bang mani bagai borok bang mani bagai tabuk bo lukurok faypono seat kerepano basa lai joto no naising laijak oath taking ceremony pandano joto manjang na bagai joto no experience kanya ni bagai fai tong layu lukurok tabuk bo amsani lukurok simia kubun thaini lukurok bahayno teruk joto no agulai phailai tong layu oro tini nije samai tangmani panda angnani bakhak thangi tongmani strictly sang saimano administration haikeba officially sakajak tongmani serve at 11 am mono oath taking ceremony no chengir jangnani baga haipano jora kisisa kesekereng mani bagai tai bisi nanglak tai 5 minutes late engnai ba 10 minutes late engnai haipono chengai rejaknai tamling gangke oro faisok pajak TTAADC ni Chief Executive Officer CEO faisok pajak tai joto council ni head officers of faisok pajak oath ceremony no borok samung khanya ni bagai ba bong ni khlai tene borok khlai tini ni oath ceremony pairna ni bagai Nai di tabo oro chini bus kango faijak joto MDCs EM MLS hai keba dipromothani joto youth wings YTF WTF hai keba joto dipromothan officials ogo faisok faijak oro naising lai joto no tinin o ceremony no khlaina ni bagai oro mangpli ni bising nugui man khana dipromothani joto MLS tongo oro faimajak charlam constituency ni Subodh Deborma Takazla constituency ni Bishojit Koloi Gulagati constituency ni
man of the Burma obahke tai kubun MLA so fai sok paijak jeng nugi man or joto MDC so fai mani abin log loge seng nugi man ti promothani central leader hai ba former minister of Tripura Sir Meba Kumar Jumatia tai abuni logi tongo minister of state Sir Brishakatu the Burma obahke no bus kang ni ro bus nugi man ka tai kroksa MLA ti promothani ngai no MLA Sir Ranjit Debarma Ramchandra Gat constituency ni ngai obahke no joto MDC sok no khoboi TTAADC ni offices sok no khoboi joto lukurok no khoboi fai sok bijak ke nugi man kana tawchin mangplin bising ti chenge reza kha tini ni out signing ceremony oro stage sakao thangjak TTAADC ni council chairperson haikaba chairman Sir Bhavaranjan Riang boben asuk thaya asuka abani yaglo nugi man kana tabuk TTAADC ni new chief executive member CEM Sir Runel de Burma bobo beni asuk thaya asuka stage sakao bini logi tabuk ringzagi tongo TTAADC ni former chairman TTAADC council ni former chairman Sir Jagadish Debarma no bahaino bini dangsa sakao bini achuk thayo achuna bagai ringjaka norok chini khorang ni live exclusive mampling bisingte noi tongmang kana aboni agulang koinai ex CM no jini borong benang mojang tabuk haini hai ringjaka tai khoroksa chini TTAADC ni former CEM TTAADC ni former CEM Chief Executive Member Sir Purnachandra Jamatia bono bahaino dangsa sakao ringai beni achuk thaya asuna bagai saklai jaka bosungni montri jini borong benang Sir Bishogitu bormanang koinai bini achuk thaya achuk phaina bagai aboni agulo haini hai ang koinai khoroksa khai aboni agulang koinai sini EM MDC jini borong benang Sir CK Jamatiana khoroksa khai ang joto borong benang ni bung sanai aboni agulang koinai jini MLA Juprahastini jini borong benang Sir Ranjit Debarma koinai bini achuk thai phai achuna bagai haini hai aboni agulang koinai jini borong benang MLA Sir Biswajit Koloino ang koinai achuk thai achuna bagai aboni agulo aboni agulang koinai jini borong benang Sir BK Rangkholno bini achuk thai phai achunan bagai ang koinai haino hai joto no ya pakhoro borong benang no lam sokdi ang haino hai koinai jini borong benang MDC borong benang Komal Koloino achuk thayo phai achunan bagai haino hai ang koinai jini borong benang MDC Robindra Debarma no borong benang mojang Robindra Debarma sarnang koinai bini achuk phango bini achuk thayo achugui pandano mojang ren bagai haino hai joto borong benang no lam sogui jeng pal kha joto no ya pakhorop laino borong benang song no lam sogui
जों ताबुक चिनी बरम गनां संनो खरकसा खाय चिनी खुम्बचब ताय बरमनो खुम्बचब याफारै बरम याफारलायनाय चिनी भलन्टियार्स जोंनो आंकयनाय बरम गनां संनो बरमनि यागो खुम्बचब याफारै बरमनो लामसक दिताय बरम याफारदि पहिला सगां जों चिनी चेयारमेन सर मोजां बरम गनां भबरन्जन दियां सारनो खुम्बचब याफारदि ताय रिसा याफारै जों लामसकनाय Abon yagulo tiar tongdi chini CM sarno renan bagi risha tai khumbochab yafari borom yafarnan bagi angkoinai volunteers rangno abon yagulo ex chairman sarno khumbochab tai risha yafari jeng borom yafarlainai ex chairman sir Jagadish Debbormano Abon yagulo ex-CM borom genang mojang Purno Chandra Jamatia bono khumbochab tai risha yafarai jeng lamsoknai borom yafarnai abon yagulo jeng MDC borom genang mojang Sike Jamatia sarno khumbochab tai risha yafarai jeng borom yafarlainai abon yagulo jeng chini borom genang Montri Bishokitu Debbormano jeng borom yafarlainai abon yagulo jeng borom yafarlainai chini MLA sir Ranjit Debbormano abon yagulo abon yagulo jeng borom genang BK sarno khumbochab tai risha yafarai borom yafarlainai abon yagulo jeng chini MLA sir Biswajit Koleno khumbochab yafarnai risha yafarnai tabuk jeng chini sir MLA borom genang Ranjit Debborma sarno khumbochab risha yafarai borom yafarlainai tabuk chini borom genang MDC sir Komal Koleno khumbochab tai risha yafarlainai yafarai jeng borom yafarnai aboni yagulo chini MDC borom genang mojang Robindra Debbormano jeng khumbochab tai risha yafarlainai balai kena hambai borom genang songno tabuk ang jotono koinai kisa basadi basawai chini national anthem rochapungno jeng rochaplainai jani thayo tongoi जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध
गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा बिंदु हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे A very warm good morning. On behalf of TTAADC, I welcome you all. Namaste, Khumulwng. Today, this program is organized to exercise the provision of Rule 166A of the TTAADC Council Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985, which I shall read. The Chief Executive Member and other executive members of the Executive Committee of the District Council formed under Rule 157 shall, before entering upon their respective offices, be administered the oath of office and of secrecy by such authority as may be determined by the Governor, according to the form set out for the purpose. His Excellency, the Governor of Tripura, is pleased to issue order under the provision of Rule 166A that Srimati Sankri Das, LR and Secretary Law, Government of Tripura, is authorized to administer the oath of office and of secrecy to the Chief Executive Member and other executive members of the Council. Now, I shall request Madam Secretary Law, Government of Tripura, to come on the stage to administer the oath of office and of secrecy to the Chief Executive Member and other executive members of the Council. I shall call upon the newly elected Chief Executive Member and other executive members to take oath of office and of secrecy to the Constitution of India. Now, I shall call upon Sri Nuai Debarma, elected Chief Executive Member, to come on the stage for oath of office and secrecy. आं मोजां रुनियल देबबर्मा काइटननि मुङै सोमायताङै साजावो आं भारत एलमबागनि बिसिंति खाजाक केरंनो पयतो कुबुई तै खरक बमुई साजावो आं भारतनि फान कप्लाय तै कथालाय मुंनो नायकलै तनोनाय आं Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Charipang Adong Okrani Samungno Jotoni Bagino Tangnai Bharat ni Elembag Tei Kerongni Bisingti Kirima Kiri Klai Eba Bagsano Chajakma Eba Chajagya Klai Eba Kebo Khoroksa Bai Gedalei Eba Huizagai Samung Tanglak Ani thani yafarzak hankor kokchap nokni charifang adong okrani barjano nangui nangyawui keboni bukhak phunugui eba
हुइजागै सामुं तांग्लाक हामबाय जतन Honorable Chief Executive Member has selected only one member who shall be the executive member of the executive committee. Now, I shall call upon Sri C.K. Jamatia to come on the stage for taking oath of office and of secrecy as executive member. आं मोचां चंद्र कुमार जमातिया बाबा गरियानि मुंतै समाय ताङै साजागो आं भारत एलेमबागनि बिसिंतै खाजाक केरंनो पैतो कुबै तै खरक बमै साजागो आं भारतनि फान कप्लाय तै कथालाय मुंनो नायकलै तंनाय आं त्रिपुरा ट्राइबल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि चारिफां आदंनि सामुंनो जत्तनि बागैनो तांनाय भारतनि एलेमबाग तै केरंनि बिसिंतै किरिमाकरै खालायै एबा बाक्सानो साजागमा एबा साजागिया खालाय एबा केबो खरकसा बाय गदालै एबा हैजागै सामों तांग्लाक आनि थानि याफारजाक हांकर ककचाबनि चारिफां आदंनि बरजानो नांयागै केबोनि बखाक फुनुगै एबा हैजागै सामों तांग्लाक जतन खुलुमखा हामबाय Congratulations. हाय लामसगो जतनो ताई जत्तो बरम गोनां संनो खाबाय खाकुफोरनि जिबाय याफारि लामसगो ताई हामजाक मुं याफारो ताबुक जों चिनि कताल चंजाक चिनि सीएम सार बरम गोनां मोजां रुनेल सारनो आं कयनाय बिनि तिनि पहिला समाय तांमानि अ सामुंनो यासागै आबनो ति किसा ककनार नानि बागै जतन फुंकाहाम Puilano
sini oro faimanjak faijak sini borom gonang sar bike rangkholno puilano khulumung yafaro tai sini oro faimanjak faijak sini hasteni mantri sini borom gonang sar Bishwekitu Debborma nobo hambai yafaro tai sini honorable chairman TTAADC ni borom gonang sar Boboranjan Riyang nobo khulumung te hamjamung yafaro tai sini former chairman sini sar Jagadish Debborma nobo hambai te khulumung yafaro tai former CM sini borom gonang sar Purno Chandra Jamatia nobo khulumung yafaro tai sini honorable MLA sini borom gonang sar Ranjit Debborma honorable MLA sini borom gonang sar Bishwajit Koloi tai sini honorable former EM sini borom gonang sar Robindra Debborma te former EM sini borom gonang sar Komal Koloi nabo khulumung te hambai yafaro tai oro faimanjak faijak sini Tripura hasteni sini law secretary nabo hambai yafaro tai sini TTAADC ni honorable CEO nobo hambai te khulumung yafaro tai oro faimanjak fainai joto Tripura hasteni joto lukurok nobo hambai te khulumung tai ani colleague joto MDC rok jara faimanjak fainai sini Tripura hasteni honorable MLS rok nobo ang hambai te khulumung yafaro tai sini joto je community head rok nobo ang hambai te khulumung yafaro tai omni logi oro tongnai joto amchaini faimanjak faijak okra chakra rok sini sikla rok sini buma rok tai joto official staff rok nobo hambai yafaro tai sini joto media ni adong buhukjik rok nobo hambai yafaro omono tini sini overtaking complete kha sini CM ni tai sini masa borom gonang honorable executive member sini borom gonang CK Jamatia sahib nibo tini overtaking kha bonobo hambai yafaro tai khaka ham yafaro omono thansani phanbai Tiprasani phanbai je Tripura motha party no taisa বিশ্বাস khai rohmani taisa sungno chongui rohore TTAADC taisa asuk rombagi joto Tripura haseni lukurok nang pipeline hambai te hamjamu yafaro kaungi nongni phanbai si omo sombobunga tini o jaga taisa haino hai tini second time ni bagi asuknani Tripura motha party taisa দ্বিতীয় বার যে asuk thani nongni সহযোগিতা tong nongni phan tong এবং বিশেষ কইরা oro sini ha bubagrani tebo phan bubagrani chaita mungbai bubagrani nahar mungbai ti prasad thansani phanbai bubagrano uklukti phanruman bisingtini tini sing oro ma asu taisa omon bubagrana hambaya poro bubagrani sori haimyang tongkisa omon bo treatment thangja mumbai borom manjak phaina musungbo tini manjak phaimalia omon sing jotto bini bagi haina hai diai lainai bin bagi suri lainai karon ki bonusing kaham kai susto kai tonggaise sini thinang sini bobisot jing sasangnai Tiprasani thinang jing sasangnai omono bini leadership ni bisingtino sing samuma khainai tabugo administration nobo CM hisabe samaima tongmani yagulo ani samai omono tongnai Tiprasa lukurongni bagai kubui kai samung khlainani ebong je limited fund mamani bisingti je samung khlaijangnai tongmani sing khlainai thanai 5 বছর অনেক এক্সপিরিয়েন্স কা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কারণ কি থানে 5 বছর আং এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসাবে তংমানি তাবুক তেবো দায়িত্ব কতর মামানি বিসিংতে আং ও দায়িত্ব না আং কুবুইকে ট্রান্সপারেন্সিনি মাধ্যমে কাহামকে যতবে কথালাই আন যত কলিগ্রবে কক সালাই যে সিনি এমডিসি যারা অকরা রক তংনাই অকরা চাকরা রক তংনাই সিনি এমএলএ যে অকরা রক তংনাই তাই যে সিনি পার্টি হেড রক তংনাই তাই যত এমডিসি এমএলএ রবাই যত বে কথালাইনো সং ও তাকলাইনি 2026 নি TTAADC এডমিনিস্ট্রেশন তেব কুচিং খাইনাই চিং সাসা খাইনাই এবং অমন সময়ব তংনাই জনগণ Tiprasani গানা সুকে দুকে বসাই তংনানি আপদে বিপদে বসাই তংনানি এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি বিসিংতে Tripura সামসইনা চিং সাসা খাইনানি অমন সিনি মেন নাহারমু তাকলাইব হাইনে হাই সিনি মেন নাহারমু কে সিনি এডুকেশন sini sikkawo sini health tai sini tuyo tai omoni ya golo kubang ma sing already planning supply jak bubagra bai
जे ओ ताकले 5 बोसोर तम खलायजांनाय नांनाय जों अलरेडि म बुबाग्रा बे प्लेनिं जाबलायजाक बबो सामुंनो जों खलायनो नांनाय अमनो नरक आस्ते आस्ते सिबायनाय कारण कि 90% सिनि सामुं अलरेडि जे प्लेनिं दंमोनी अलरेडि जाबलायजाक अमा आस्ते आस्ते जों बसकां सालो चाइतोगि आस्ते आस्ते नरबो सायमानाय एवं मीडियानि बिसिंति बा सिनि साकलायबो मुसिंति नं यागबो जत्तनि यागबो नलेज सगिनाय बबो सामुंनो ति जों ओ ताकले 5 बोसोर सामुं खायनो थाङै दं अमनो ताहते बुहुरक तै जत अक्रा चाक्रा जत सिक्लारनो जत बुमार नमनो ताइसे नं पाइपलाय हामबाय तै जत सिनि अक्रा चाक्रा अर तंनाय रंनो पाइपलाय हामबाय जे नरक आसके लगी रुफाय तिनि अर हायनो हाय लगी रुफाय मगे आं जे सीएम नि बार जामामानि जागा जे समाय तांमा जागा नरक आनो उमदि लगी रुफाय मगे नंनो पाइपलाय हामजामु तै चिबा याफरो तै आं अमनो तिनि जे सीएम जे आसुक थाय आसुक माने स्पेशली बुबागरनो तेबो हामबाय मा याफरो कारण कि बो आं काहाय सिक्लानो 2021 पुइला सुजुग्रु 2021 नि परे आप्रुन सिमी बर्षा नारगै ताबो हायनो हाय 26 बो तैसे एमडीसी स्लामै ताबुक तेबो आसुक थाय कतर जे सीएम पद आसुरुम बगे बुबागरनो पाइपलाय हामबाय ते अमनि लगी आनि जत्त तिप्रा सामसाइनि लुकुरगनो जत्त तिप्रा सारनो आं पाइप रंनो पाइपलाय हामबाय ते हामजों याफरि आनि दुइ एकटा कक सामने आसु जरनो मुथाग्रिसिनाय जत्तनो हामबाय उबुइके सामुंख्लायनाय तिप्रासानि बागि सामुंख्लायनाय अ कगनो साइना आनि थाइजथाइनि कक अरन पाइरिसिनो हामबाय जत्तनो खुलुमबायके बेले हामबाय बरम गनांनो ताई थाइ खबसा खनि माइ किसा आयोजन खायजाक दङ जत्तनो न चाइ थांना बगे आं कइनाय हामबाय बरम गनांनो ताबुक चिनि बुसकांगो थाइजा थानि ककनारगन चिनि TTAADC नि चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर सारनो आं कइनाय ककनारना बागै I wish to extend my heartiest congratulations to the Chief Executive Member and the Executive Member on the successful completion of their oath of office and secrecy. We wish them a productive and impactful tenure ahead. I would like to express my sincere gratitude to the Law Secretary Madam for her presence today and for so graciously administering the oath of office and secrecy. Our profound thanks to the members of the district councils, MLAs, all the distinguished dignitaries and members of the public. We truly appreciate your presence and the patience you observed while witnessing these historic proceedings. Furthermore, I would like to acknowledge the invaluable contributions of our officers and the dedicated personnel from the TTAADC Electricity and Health Department. A special word of thanks to the police and security forces for ensuring the smooth and secure conduct of this event. Your collective efforts have been instrumental in making this ceremony a resounding success. In closing, I cordially invite everyone present here to join us for lunch immediately following the conclusion of this program. Thank you, Khumulwng. बेले किनो हामबाय बरम गनांनो फादि जों हाय के ताबुक तैसा हायनो हाय चिनि अ पान्दानो मोजांनो बगे नेशनल एंथम रोजाबुं जों खालायनाय जोंनो अ रोजाबुंनो TTAADC नि folk music college ni student rok resapnai borong loge जों bo logrinai jotono no basawi kisa logrinan bage ang koyo जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा बिंदु हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Belai belai kena hambai tini ni sumai ni panda belai kena khatang khaza tai kacang kacang kena paikha tai manjak na joto boram gunang sono ba haino haite cha hambai maya pharo haino haite cha male pinai okogrui tinin baga asukno joto no hambai Saya kusi itu ini lag bawa. Sir, आज आपने शपथ Oh, iya. Sir, chairman. Sir, yang pagi. Finally, chung nugiman kha je khoroktam MDCs chairman EM tai CEM appoint khaijamani yaklo tini final oath taking ceremony imani nuka ani logyo tongo je former chairman of the TTAADC council sir Jagadish Debarmani replace khai bobagrani chongjak sir Bhavaranjan ring ani logi tongo sir puila no lamso chini khorango tai bahai ma tong nang post chairmanship man mani bagai पहिला जतन हामबाय के ना मेडिया रनक ना हामबाय जानाव के जों जतन खाकसाङै मातो चिनि बोबाग्रा जे चोंमो चों जतन आबनो एक्सेप्ट होनो केव कारण चों बोबाग्रानि वारियर बोबाग्रा जे सामुं चोनो बार जाबेमो चों आबनो एक्सेप्ट के चों सामुं दानाय आबो चिनि के हा दायित्व रेसपन्सिबिलिटी चों एसे बोबाग्रानि वारियर हिसाबै चों दङ के जत लुकरनो फां बनो साने चों जत थानसानि अमोदनियनो दिनो चों सेकेंड टाइम जे TTAADC ति प्रमोट अप्लाई किए out of 28 seat or 24 seat चों जे प्लाइंगे फाइमो आबो जतनि थानसानि मारिनो बुबाग्रानि आइडियोलॉजी थानसा आबोनि मारि बुबाग्रानो हामजागिनो जत चोंनो बुद्रि अप्लाई किया के चों आसाखेव बो सेकेंड टाइम चों ट्रेबु काहाम खिए चों सामु तानाय लुगोराम बये चिनि जनगण बये जेखाने सेखाने चिनि लामा सौया तै कारेन्ट नि प्रॉब्लम तो आबदेरनो चों विशेष के नायने स्कूल एजुकेशन सबसे चिनि ADC एलाकाव चों नो बेटा चाया आबदेरनो चों ट्रेक काहाम खेनमा चों साथायलायने आबदिखनो चिनि बुबाग्रानि डाइरेक्शन होतो आबन बाय चों चिनि एडमिनिस्ट्रेशन जेता उक्तावने रनो आंबो गरबाय मिलेनो जेबा सामुआव चों कोऑपरेटिंग लायो चों सामु तालायनाय आबो हिनो चों स्माइताव चों कुनो चिनि प्रोटोकॉल एसे तिनियो चेयरमैन आउनो चोंजाखा आबो हिया चेयरमैन नि मतेव आं तंया आइनि रेसपन्सिबिलिटी पब्लिक जनगण ब्रेके चों सेवा खेमेने ब्रेके ब्रांनि बाय काहाम खेमेने आबोनो चों सामु तालायनाय हिया चों स्माइता जा Sir, Nuai this time maximum bubagra youth generation no visible chances ka new CEM youth generation is sir nung bok as a chairperson tabok represent khaitung youth generation no youth strong expectation to high no tongo this times the 5-year terms that they wish consecutive times hapunga chumani bahai ke nung lukurok no ni samuni bishing to satisfaction renai by high effective work of na thangi बुबाग्रा नि चोंमों सब समयनो काहाम न बवाइन सो सामुंताव बो साउ जे न्यू जनरेशन यंग जनरेशन न बो जे प्रायोरिटी रेनाय आबो देखिनो बो वाइन सो आबोनि देखिनो बुं जिनि एडमिनिस्ट्रेशन अफ बुं रिफॉर्म ख्या हिबा चों आखिया जे सुदु यूथ रो बा यंग जनरेशन रो प्लाई ख्या हाबया जतो लोगोनि सपोर्ट दं रो होग्रा चराय जतोनि के चों सिनेरिटी रो न रेस्पेक्ट के न बरोनी जे एक्सपीरियंस न लाए न चों सामुले मातानाय कारण इके चिन्थियो अनेक एक्सपीरियंस माने कम मेयो चों बरोंथियो निश्चय चों बरोंथियो एक्सपीरियंस बरो जे एक्सपीरियंस गुना रोंथियो चों
आइडिया ब्राउनी सजेशन चौ मालाने आबदी खनो चौ सामले तांगने तबे युथ रौहा सबसे जुबक रौनी जे জাতীয় মেরুদণ্ড হিমদি কেহা যুবনতা একটা শক্তি তো মদিও চৌ যেখানে সেখানে থামফো যে কোনো সামুং তানেফো চিনি যে জোস আবো তো আবনো চৌ কাজে লাগাই মেখে আশা কেউ চিনি ত্রে হামপান্দাক চৌ খেমেনাই হিংবা চৌ আইডিয়া চিনি যে সিনে রাউন্ড থিও বরনি সাজেশন বরনি আইডিওলজি বরনি যে নির্দেশ আবো তো চৌ মালা নাইনো বরনো রেসপেক্ট খেয়ে ন চৌ চিনি জনগণ ভাইকে সামুং খেমাই busuk juso chung samung tamai abo manai lena abon baino chung yo dono priority rek na hiang bubagrano hambai jano bubagra je yo dono priority mon bai lugorono popono asasriu je chung biskao nani bai jonogon bai je nani problem to abono tuye chung samung khani hino am jonogon ko asasri hambai sa delain phaidi chung abon yaglo chung yango tongo chini Koroksa appointed executive member abon yagulo chung bobo kok salainai kabma tong oro faisok wajak tipra mothani no MLA rok tongo tai MDCs jotono tongo chung trek tabuk ayango chini chief executive member bobo kok salai penai paithakni chung nai chung oro nogui mano panda to paithanga tamkai paithago chung nogui man kha tini ni ji o taking ceremony TTAADC ni chief executive officer CEO Sir Raval Hemendra Kumar tai bini logiwo state ni law secretary borok khorok ni o tini ne ceremony no responsibility na way borok officially borok successfully o taking ceremony no conclude khaika aboni logi tini chung CEM ni khukti bini address khaima jagao bini speech ma jag khanai manka bobagrano hambaire mani tai lukurok no specially tiprasa lukurok no kereng amchani lukurok no bogni je non stop support man mani bagai je unconditional love and support mani to mani bagai lukurok no belanyo pipeline hamba ya farmani chung khanai manka chini katal chief executive member ni bakhak teng haino tabu lukurok panda pa mani logo tahu thangya ko maximum o amchani lukurok tongko borno lam sokna bagai katal chief executive member joto MDCs EM no lam sokna ni bagai aboni logo haino tini ni je panda pa mani ya golo joto phaimanjak lukurok no joto no kisa misa je chuk mane khawjo khon maisa na bagai bering jaka phadi chung aboni pore chung kok sana ni sai tok lai nei je yang lo tongri sini sir bahai ma tong tini jo pai kha ko je o taking ceremony final ngi thaga tini bahai reaction tam sanam অমন সময় তংনাই তিপ্রাসা লুকুরুং বাগি সামুং খ্লাইনানি যে পদ তাবুক CM হিসাবে আনা আসু গুমানি বুবাগ্রা অমন আনি কাহাম কে সামুং তাংনানি কুবুই কে সামুং তাংনানি অমনানি নাহারমুং তংনাই এবং সময় তংনাই তিপ্রাসা বসংনি বাগি সামুং খ্লাইনানি তিপ্রাসা জনগণনি ভবিষ্যৎ जों সাজা খ্লাইনা বাগি এবং তিপ্রাসা আমচাইনো जों সাজা খ্লাইনা বাগি যে লিমিটেড ফান্ড মামানি বিসিংতি जों সামুং খ্লাইনা থানে 5 বছর অনেক এক্সপেরিয়েন্স সংখা ও এক্সপেরিয়েন্স না তাবুক ও 5 বছর নাংনাই এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানিব অমন বাগিব जों মুখ সিনি চিফ মিনিস্টারে মালাইনে সিনি দিল্লি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি আদং রব जों মালাইনে नि न অমন সব Sir, 5 years experience kumani ya global limited fund no naisi ya woi tipra motha taiwisa hapanga achu khaba tabuk state government by central government by buma hai consensus ba buma hai ko thana nai tong je tipra sa accord dong tui tipra sor ni man thai sok te boso ti chance sok te party level ti party sini spokesperson te sini party founder sini bubagrano sanai এবং আশা খাইও tabuk West Bengal election paike Assam ni election paike enke omuni kok Delhi o sajaknai sini party senior leaders ok bai baksake bubagra salsase Delhi o thangi omo tiprase according mani bo datino basto bai nai hene ang asa khlai Sir is youth generation represent khai tong mani bo first youngest CEM ngai thana tong TTAADC ni youth tong ni belaino expectation tong nin thani je taklai ni o term no bahake samkhani ba tong youth tong ni ba bahai message nai जों youth ni bagi wan subject onek kisu जों thaising ba ani speech o saka
যে অলরেডি जों जे सामु फ्लाइनो नांगौनो 5 বছর অলরেডি প্ল্যানিং কমপ্লিট পাইকা বুবাগ্রাং লিডারশিপ নি बिसिंथि এবং আস্তে আস্তে কমনর মিডিয়া যত কিছু সাইমামবাই Galai hambai sir. Faidi ching yango kok sana ni chai tok lai nai chini koroksa appointed executive member sir Sike Jamatia Tongo babai bosung kok salai penai tam ke cameraman ko ne yang kisa chakna ne bagi lukorok ni manjak mung tabu bo tongkho yango kisa chakna bai ko ne abon yaklo no chung yango executive member bai kok sana chai tok bai tam gang ke tai kobun media adong ro interview nai tong ba ar an bas kang nugi man kana TTAADC ni joto MDCs nugi man oro ani bas kango Jirania constituency ni sir Jagadish ni logi Mandui Puling constituency ni tongo sir Jiten Debarma yango tongo MLA Subut Debarma Choilam constituency ni ingai Gulagati constituency ni MDC tongo Buddo Kumar Debarma tai abon logi tipra mo thani jo je ground leaders of block level leaders of tongo chungora junal chairman nugi mano upon Debarma Rakesh Debarma abahakino tipra mo thani tai youth wings ni bisingo bo chungnugi mano TISF ni president Faiso Pojak abni logi women federation tipra mo thani je women wings in theka bahani Faiso Pojak state president Manihar Debarma bin logi tongo ati jamatia phadi tabuk chung tai srapsan yaklo na kok sana ne chai tok lai nai खत्म हो गया गिर गया इधर एक साइज में का वो भी यहाँ पे वो क्लाइव में So now we have the former Chief Executive Officer of TTAADC. Sir, how do you feel
jumping from the administration to the politics, and now you're appointed as an executive member of TTAADC. What is your reaction? No, first of all, I'd like to share by saying that I do feel good because while I was in Tripura administration, civil administration, I have had served about 35 years. I was in Tripura civil administration. After retirement, also, I thought that I should stand by the people. I would like to serve the people, our society, our community. So I have joined the Pramotha party under the guidance of our Boagra, His Highness Maharaja Pradut Vikram Kishore Manik, and he was kind enough to let me contest in the last ADC election. So the people have voted me, so I have won the seat, and now my main objective is to serve the people, to serve the community, whatever we deserve, and especially our constitutional rights. We will fight for constitutional rights for our existence, especially land rights, cultural rights, educational rights. We will ensure, and through Tripura Tribal Areas Autonomous District Council administration, I will definitely try, not individually and also collectively, will try to serve the people, to fulfill the aspirations of the people of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council areas. So you have served the people over more than 2 decades from the administration. So people have lots of expectations from you, being running from administration to the politics. So how are you going to fulfill that expectation to the people coming as elected as an executive member? As guided by our Bobagara, His Highness, he has guided us, he has directed us that the TTAADC administration should be society-led governance. So we will consult with the society, community leaders, and whatever is required for the betterment of our society, we'll try to fulfill that, definitely. So, sir, the Tiprasa Accord that has been already signed years ago. So what do you think after winning this TTAADC elections? Will there be any contentions with the central government regarding the implementation of the accord? What do you think about this? Let us hope for the best. Still dialogue is going on. Maharaja has been constantly pressurizing the central government, and we are hopeful it will be implemented. Though it is being late, but I think still I do hope that it will be implemented definitely. And for that, we will have to again raise our voice unitedly. All the Tiprasas should be united to raise our voice so that our demands are fulfilled. If we are divided, if we are fragmented, if we become weak, then there is less chance to get our tripartite agreement. So I do believe if we stand together, if we are strong enough, definitely we will be able to achieve our goals. Since the BC election is approaching in the coming months and the 2028 general elections also approaching, so what do you think the Tripura's political landscape has changed? Do you think that the Tripura Mata is going to be the victorious in the coming elections, or the BJP also has won the general elections in West Bengal in other states? What do you think the upcoming political landscape is going to be in our state? Definitely now, for the last 75 years, our Tiprasas have realized that by doing only politics, only by participating in politics, our demands, our constitutional rights are not being fulfilled. So, and therefore, now in the last ADC election result, we have shown our united. We stand united. We stand together, and I think that sense of being deprived that has played a very important role, and that is fact also. And even in the campaign also, I used to appeal to the voters that
irrespective of any political party affiliation, now we should stand together, we should raise our voice together so that our constitutional rights, our rights are fulfilled. And definitely in the next VC election we will win, and in the upcoming 2028 assembly election also we are hopeful we will be able to organize the people, we will be going to the people, and we will be able to unite them, and unitedly if we fight, definitely the Pramatha will win and the Pramatha will form the government in 2028. That is our hope. And by forming the government, definitely our constitutional rights will be achieved. Thank you so much for sharing your thoughts. Yeah, thank you. Nuai manka dinini je oath taking ceremony finally conclude unka officially je Khoroktam MDCs no appoint Khaijak mani EM, CEM, the chairman of the council. Obakeno chung joto maximum MDCs of Western Coxon side toka, especially tinini je oath ceremony no semai tangmani no je yachaknai Faimanjak TTAADC CEO tai apni logi state ni law secretary bor Khoroktam no all taking ceremony successfully clear ka chung apni logi phaidi chung conclude khanya sekang chung sar by Cox salanai Chini yango Sir Ramchandra Ghat constituency ni MLA Sir Ranjit Tongo sang Sir by Bukok salanya Sir bahai matong TTAADC ni Chongmari or Tipramuta Tewisha apply ingi tini 24 elected MDCs logi tini Khoroktam MDCs no executive member CEM te chairman is Samai Tangman Paithak ni Salpaiman intui bahai reaction tam sana musung sir amo blacken tong thogo tam ni hingka kai je Tipra sarong ni man thani bagai sobawo busawo je apply ungkha Tipra saro khasika bongni manthai bagi hinuna wansugo ebong je tini je or samai je tangnai ro especially chini CM bo ka sikala bini nahar mung ro gobang ma haksalo nahari bo samung tanglni bini kaisa septongo tamni hinba borok hai borok tabungni simi samung tangi thanga kai khaite borok tebe experience nai thangnai 5 bosoro bo onek experience sungkha prosasono tongoi engkai tabu CM ni barja tebo kotor man pore bo tebo naithok khai tebo chaboi koroi yawoi kese kereng ung yawoi samung tangnani bini kaisa buskango septongo bono sing tuima dulnai sing bono paramoso marinai bubagra tongo chung tongo bono sing jahate kai TTAADC ni sakawo kebo yasi surma yatei sing ob phasingo sini mokol marinai mokol matoni nai sing khaklayo bo jotoni kha purjagei bolai jakon এবং TTAADC Tipra sarongni bagai no hinai bolai jakon omtei hai samung khunungmani bisingtei sing buskangni salo tebo buskanga go thanai ta awsa taklai ni TTAADC chongmari to belai no thanai rong se juda khe nugui mano haipuno tabu buskango je BC election ingna thangi tongo aboni yaklo tai BC kerkha jora kisan bisingono 2028 general election bo ingna thangi tongo oborong je buskangni je chongmari no Tipra mothani buma high strategies ba bahai samung khaya thangi tong especially tini no opan da paimni yaklo BC election to obo thanai 10 বছর jabot khlai jagya जों अनेक बार चाइटका बुबाग्रा हाई कोर्ट थांका हाई कोर्ट नि परे सुप्रीम कोर्ट थांका आबोनि परे वो जों हाई कोर्ट नि बाल्टिक मांखा कायसा राय मांखा जे जून मास नि 2026 नि जून मास नि 26 तारिख नि बिसिंगा BC इलेक्शन मा खलायनाय एका म अनेकटा जों चबा खलायै निनि लामा वो कोर्ट चबा खलाय जों जिदि माने कफ्लाय माने एंगाय ताबो चिनी TTAADC एलाकाव बो इलेक्टेड बॉडी तंगनाय जाता आगिवो करै सामुं तांनानि क्षेत्रे अनेक जागाव जों रां पैसाव जों सेफले जाका जेमन नीति आयोग नि रायदातै कोनो इलेक्टेड बॉडी करै गाकाय रां पैसा रो गैजागिया एंगाय ताबुक जों इलेक्टेड बॉडी मांखाकाय जों रां पैसा बचिनि TTAADC आमचायाव बांनाय एंगाकाय अबनि बागै BC इलेक्शन नि बागै Tipra मथा तियारुंजाक जों किसुदिनि बिसंनाव जों नखरनाय एंगाय बुबाग्रानि बसा खामियं टंखा बबो दातिनो फाइसा फुनायसिनि हाबो एंगाय जों आगामी 28 नि एसेम्बली इलेक्शन नि बागै आबो चिनि प्रिपारेशन जों चलि तंगो जों आबोने कायसे रूट मैप सलाबनाय जों बुसकांगो बुटिके तेबो कप्लाय उमान जे ताकलाय 2023 निसाय
तेबो बुसे गोबां कप्लायमान जों आबो बिगि साइटग्लायनाय हिंगा आबो जों बुबागारा फाइमानि परेबनो जोंनि पार्टी नो बतेब नायथकाय साजक जानाय पार्टीनि प्रत्येकटा लेभेलावनो जों जत जागानो जों साजगै तिसानाय जोंनि पार्टी नो जाते पार्टी तेबो कराक फान गोनां उनखुन अमो जोंनि लुकरंनायो जों मनायो एवं बुबागाराबो अमतिखेना तै दुलना मुसुं जाक्ता हासिनि टिपरा सर करं थाइनि TTAADC नि चंगमारि जरावो बेलाइनो सातुं ताइ वातैनो मेचेनि सपोर्ट खालायनो TTAADC चंगमारियाव कप्लाय खायरहोका अब हाइ टिपरासा माया गनां रंनो ताम पक सार मुनाय सातिनि पाइथिं सा टिपरासा सुदु माया गनां सिमिया बर हामजांमा बतंगो बरंनि दिनै बुबागारानि ककबाय बुबागारानो लगिरिवै साक बायथांनि मानथायनि बागै नेक्स्ट जेनारेशननि कगनो वानसुगै दिनै टिपरासारक सातुं वातै हिन्दी कलमानो कलमिया सातुंनो सातुं हियावै बुबागारा आयुग लखुन टिपरा मथा आयुग लखुन टिपरा सा आयुग लखुन हिनि सुलगान दिवै दिनै जे मुक्त्रुय कलमते खिक्लायै जे सभा उमनि मतिपरा सरनो कप्लायंखा आं बरंनो सानाय थिनांगबो बरक बुबागारानो पुइतु नारगै लगिरिथुन बरक टेबो चिनि मानथायनि बागै बुसाथुन कामि आमचायो जा बुगो चिनि बर किसामिसा ताबो सिया तंखो ताबुगबो चिनि ओ मानथायनि चबावो ताबुबो बरक सकपायको बरनो बनिनि चेनेलनि माध्यमेनो कबगनाय बरक फाइथुन बुसकांनि सालो बुबागारनो लगिरिथुन चिनि मानथायनि चबा फायै थिनां काहाम खालायनायनि बागै नेक्स्ट जेनारेशननि बागै बेलाय हामबायसा जरा बेलाय हामबाय ओके जों नुगै मानखा ताबुंनो प्रोग्राम तो तिनि ओट सेरेमनी तो पाइथाको न छगैका तामनि गांके जतो आमचानि लुकुरक त्रिक थांलाय तंलायो फाइदि जों ताबु कक सानान चाइतगलायना यांगो तंखो चिनि मैडम गीता मैडम बेबो जों कक सालायने फाइदि के ताबुक जों अरो मानखा TTAADC नि वन एंड ओनली खरकसा मैडम जों TTAADC नि 24 इलेक्टेड MDCs नि बिसिङाव TWF नि जनरल सेक्रेटारि हेकेबो स्पोक्सपर्सन खरकसानो चलारंनि बिसिङाव बोरै बेलानो एनार्जेटिक टाइग्रेस नि सिनि जागै तंतो हासि गनाङै मैडम बाहाय मा तंग तिनि नि ओ जे ओ टेक्निक सेरेमनी पाइमानि ताइ नों इलेक्शन का MDC बस कांगो तो बिसि इलेक्शन पाइमान परेबो तेबो पचना थाङै तं नों तिनि नि ओ पानदान्ति बाहाय रिएक्शन मैडम पुइलानो on behalf of me and on behalf of Tipramotha nonang belection hambarena musungo tini nichini nangkuk mani je activities obono coverage khainani phaimani bagai जों जतन साइमानो तिनि चिनि CEM Chief Executive Members ते EM खरकसा तिनि और टेकिंग खा चिनि बरम गना energetic young dynamic leader Ronald Deborma chosen by party and चिनि beloved Maharaj Pradut Kishore Deborma biniti phangbai जों kaham खरकसा उनको CM मांखा बेलायखनो एक्साइटेड बेलायखनो तंथगु जों जत मिलिलायै ताबुक सामुखायनाय तिप्रासानि बागै एन्टायर ADC एलाकाव जता खायनो नांमानि आबनो प्रायोरिटी रुई जों सामुखायनाय जोंनि CM अलरेडी बिनि स्पीच साका जों प्रथम पुइला फासिं जों जोंनि एजुकेशन जोंनि ड्रिंकिं वाटर ते जोंनि एलाकानो बाके डेभलप खालायनाय ओ मेटारावनो ति जों पुइला स्टाडी खालायनाय एबं सामु खालायनाय आसा खायो ताबुकनि टीम थानाय प्रिभियास टीम बो काहामनो तिप्रामथा काहामनो लीड खालायो काहामनो सामु खालायो आबोनि बागै हायनो हाय द्वितीय बार चान्स माखा तिप्रामथा ADC नि हापंगा आचुकनानि ताबुक बाहायनो जोंनि थानाय 5 बोसोर जाता खालाय माया तंमानि खालाय जायगा तंमानि आबनो बाइके फुल प्लेजेट जों खालायनाय आबो जोंनि चाइतो मुं तंनाय जोंनि CM ते जतो EM रक ते बाद बाकी EM रक मेबी जून मास जोंनि बि सिलेक्शन पाइमेन्ट परे महाराजा याखाबो जोंनि पार्टी बाय सिलेक्शन नङै ते को एकजन EM रक ngaनो MDC EM जतो मिलाय जों सामु खालायनाय हामबाय मैडम थानायाव जों इलेक्शन सिगांनो बेलायनो लाइक गोरों खायो थां इलेक्शन केम्पेन खायमानि नंगौ ताइ लुकरक बाय आमसानि लुकरक बाय कक लाइमारो बतंग प्रमिस खायमानि तंग महाय महाय ने आबनि यागलो जे थांनायाव जों जे नर्थ वेस्ट जे स्टर्म वाते फायनाय न खुक देरामान जागाव न खुक जे देरामानि विक्टिम्स बाय मा लायने हेल्प खायमानि चुबासु खायमानि नुगै मानो बस कांनि जाराव बुमहाय लुकरकनि बागै स्पेशल इन कन्स्टिट्युएन्सि लुकरक बाय ताम साम खायन थाङै दं बा बुमहाय बं इश्यूस अफ सल्व खायनाय नङा बेलेखन हामबाय निनि भाइटाल पॉइंट नायदि कायसे बरक हंकै माने बाउन ngै मा खायो किन्तु आं जेटा सामु खायमाखै अबान इन्टारेस्ट हायसि बरकनो चुबानानि बरकनि बागै टाइम रनानि
borongni bipod apoto thangai gana basanani borno backup khlaini rok kan interest obani kuno baun yan duty hinang wan sugi an interest ngai ang MDC mani pore belai khano wana ma chingcha khlai nobar kothor kalai kwbang ma families ni nukhung rok rikha nok totally damage rok ngai thangka ang je matro ani thani khobor phaikan keno ang o elakani sabo তহসিলদার tong abono khoskai তহসিলদার সহ আঙাবো ভেরিফিকেশন খালাইরকা সরকার নিউজ কুপ থেকে তামো মান বরক বংনি তামো মানান ফ্যাসিলিটি তং আবো আং জাস্ট বংনো প্রসিজার ফুনুগি রো যেভাবে মাননানি আবো হাইকেনো অ্যাপ্লিকেশন খালাইনে নাঙ্গো আবো বেবা আং বংনো ফুনুগি রো ইভেন উসগাং মাইনো তেওয়সা হাইনো হাই নক রক বাইজাক আং এগেইন চিনি আলকা জাগানি আবখা আলকা এরিয়ানি তহসিলদার নো রিঙ্গি হাইনো হাই ভিজিট খালাইজাউখা গা জায়গা তহসিলদার আনো কমিটমেন্ট দেখা যে বর্ণ দাতি খাইনো সরকারি থেকে যে মান্য তমনি আপনার ডাক্তিকে মান দিতে নাই আং রীতিমতো টাইম মানে টাইম টু টাইম আং বরকনো খবর না হারি দङ বরকনি হেল্প রক মা দেমান খামানিয়া মাইয়া হংকে আঙাবো ফাইনালি আং SDM বাই কক সানাই ডাক্তিকে মান দিতে নাই বাগে হামবাই बेलाय हामबाय मेडम हामबाय फायदि के जों ताबुक जे मानसक जों कक सालायका MDCs कतालक बाय तिप्रामथानि MLS बाय कक सालायका जे कताल चिफ executive member हाइकबा कताल chairman बरबाय बसुन कक सालायका दिनैनि जे ओ टेकिं सेरेमनी अरनो कनक्लूजन उनका तै कनक्लूड उनका जों फाइनाय जराव जों साइमनो VC इलेक्शन उनानि तै VC करिखा और तालसा जरास करिखा तालसानि बिसिङनो VC इलेक्शन उना थाङै दङ जों मियावनो नुगै माखा जों वेस्ट बेंगल जे इलेक्शन उनमानि वेस्ट बेंगल सिंगमिया जों अबागे करं अन्य डिफरेंट स्टेट बो इलेक्शन उमा जागाव डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कप्लाई मानि नुखा विक्ट्री मानि नुखा अबनो तै न हाइनो बस कांगो बचिनि तिप्रा हास्टेव बो तै काइसे VC इलेक्शन उना थाङै दङ VC कदगमा 10 বছরনি পরে বিসি কদগমানি পরে চিনি ও VC ইলেকশন খাইजे उङै तंमानि अबनो फाइनली हाबोबाग्रा साकबाय थांबो सुप्रीम कोर्ट थांगायनाय इंडिविजुअल केस खायनाय बो साकबाय थां केस रुइनायनो दिनि आबोनि रिजल्ट मानि आबोनि वर्डिक्ट मानि सुप्रीम कोर्ट बे वर्डिक्ट रजागायनि ओ VC इलेक्शन फाइनली दिस इयर ताय हेकबा बसकांनि जून तालो उना थाङै दंगो अबाकिनो जों तिप्रामथानि जतो एक्टिविटीज सिमिया बीजेपी नि जतो एक्टिविटीज सिमिया तिप्रा हासनि पॉलिटिकल एक्टिविटीज नो कारिबो जों तैबो गुबुन कारिकुलर एक्टिविटीज बा सोशल वर्क्स नो जों चिनि खरंनि टीम नरक जतनो हासिल करं फुंना बाक्सिन साइडवे दंगो अबाहाकेनो नरक जतो बसकांनि अपडेट सं नायनानि बागै बसकांनि तेबो डिफरेंट इवेंट्स नो नायनानि बागै नरक चयवे नरक चिनि खरंनि करंनि दं हामबाय Mau mai ha